Assalamu alaikum, hurmatlı cemalar, hurmatlı bir tuğan musulmanlar, ağayiniler. Bugünkü Hanaf Fantunun bol jinalışına hoş gelipsizler. Jana bugünkü şu Rabiul Awal ayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tuğulgan günü mevlüdüne hoş gelipsizler. Allah Taala bardığınızlardan basıp kelgen kadamыңızдарga soğuptor жазып, günölörüңüzдөр öçürüp, darajalığınızдар kötörsün. Allah Taala bardığınızlarga, üy-bülöňüzderge, özüňüzderge hidayat bersin, takwaluluk bersin. Bugün albatta bardığınızlarga malum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den törölgen günü Mevlüt ayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şul Rabiul Awal ayının 12. günü düşenbe günü törölgen. Hazır şu bugün Rabiul Awal ayının 12. tünü bolup atat, düşenbe günüge oğan tünü bolup atat. Allah Taala bol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di büt alamga rahmat kılıp jönöttüm deydi. Bul dünyaga da, ahiretke da kança alam bolsa bardığına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahmat bolup düşkön. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bardık alamga jakşyrtuvçu bolup düşkön, kelgen. Qalaverse Allah Taala hadisi kuddusunda aytat: "Laulaka ma halaqtul aflak." Eger men şul Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolbaganda men bul dünyany jaratpaytylem. Mana bul dünyanın jaralyşı, ahirettin jaralyşı, yer asmandın jaralyşı, gün aydın jaralyşı, bul adam perişlerin jaralyşı, buların bardygy şu Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den hurmaty menen, oşo kişinin şarapaty menen jaralyp atat deydi. Qalaverse eger men oşo Muhammad'dy jaratpaganymda men özümdün barlygymdy da bildirbeýtlem deydi Allah Taala. Men özümdün barlygymdy bildirişimde oşo Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den şarapaty menen bolup atat deydi. Ana bizim peygamber oşo 124 bin peygamber ötken bolsa oşolaryň bardygynyň eň bir akyrgysy. Oşolaryň bardygynyň şekegi, oşolaryň bardygynyň möörü oşo peygamberimiz menen başka peygamberler möör basylat. Yani peygamberlik toktoyt. Bizim peygamberimiz eň bir akyrgy peygamber. Andan keyin peygamber bolboýt. Oşonduktan bu peygamber Allah Taala'nın eň bir süýüktүү elçisi, bendesi bolup esepdelenetken. İbn Abbas jalasa nasu min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yetazakarun. İbn Abbas radıyallahu anh aytat: bir gün sahabalar olturup alıp özlerinçe söz kılıştı. Sahabalardan biri turup alıp aytdı: "A'jabani anna Allah Taala ittahaza Adem'e safiyan." Men eň bir taňkalarly iş, maňa taňkarlarly iş Allah Taala Adem aleyhisselam'dı safi kılıp aldı. Eň bir özüge taza, tunuk bendelerden kılıp tandap aldı deydi. Bolbosam kança degen periştiler var, kança degen başka mahluklar var. Oşularyň içinden bir topraktan jaralgan, laydan jaralgan adamdı Allah Taala özüge eň bir safi kılıp taza bendem dep özüge tandap aldı. Degende ekinci turup aytkan eken, ekinci sahaba turup aytkan eken. "A'jabani anna Allah ittahaza İbrahim'e halilan." Men maňa taňkalarly iş, meni taňkaltyrgan nerse Allah Taala İbrahim aleyhisselam'dı halilullah kılıp aldı. Oşo 124 bin peygamberin arasından İbrahim aleyhisselam'dı özüge halil dep nam berdi. Menin dostum degen nam berdi. Bul İbrahim aleyhisselam oşonçoluk uluk Allah Taala'nın aslında ulu bendeken. Şuga taňkalyp atam dedi. Şunda jana biri turup aytdy: "A'jabani anna İsa kelimatullah." İkincisi turup aytdy, başkası turup aytdy: "A'jabani anna Musa kelimullah." Maňa taňkalarlysy şul, Allah Taala Musa aleyhisselam'dy kelimullah kıldı. Özü menen süýleýip turgan peygamber kıldı. Peygamberlerin içinden şu Musa aleyhisselam süýleşip yürgen Allah Taala menen. Mana Musa aleyhisselam Allah Taala şunçalyk jakyn bendeken Allah Taala menen süýleşet. Degende dagyn bir sahaba turup aytdy: "A'jabani anna İsa kelimatullah. A'jabani anna İsa ruhullah." Men taňkalyp atam İsa aleyhisselamga.
İsa'nı kelimatullah deb aytiladi, jana ruhullah deb aytiladi. İsa'nı kelimatullah Allah'ın sözü deb aytiladi. Sebebi İsa atasız payda bolgan. Kun fayakun deb Allah Taala'nın bir buyruğu menen enesinin içinde payda bolgan. Oşonduktan kelimatullah deb aytiladi. Jana ruhullah deb aytiladi. Allah Teala öz kudreti menen öz ruhadan şu İsa Aleyhisselam'dı. İsa Aleyhisselam denesiga ruh berip atasız enesinin içinde jarattı. Oşonduktan ruhullah deb aytiladi. Oşoga karaganda bul İsa Allah'ın ruhullah, Allah'ın kelimatullah'sı bolgandan keyin eng bir uluu bende eken şuga taң kalamın dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşikten kirip gelip onların söyleşip atkan sözlerini payqap aytdı. To'ra dedi. Adam Safiyullah, İbrahim Halilullah, Musa Kalimullah, İsa Ruhullah. Bul aytganlar to'ra söz dedi. Biroq men siymiqtanbayım, maqtanbayman. Men Habibullahmın dedi. Allah Taala'nın en bir suyuklü bendesimin dedi. Men bul sözdü siymiq tanıp, jemaq tanıp aytıp жатқан jerim жоқ. Çındığını aytıp atamın dedi. Sebebi kıyamet günü bolganda hamd livasını, hamd jelegini jelviretip men kolumda kötörüp turamın dedi. Bir gana men kolumda oşol hamd jelegi jelvirep menin kolumda turat dedi. Kıyamet günü bolganda şafaat kıluvchiların eng birinchisi men bolamın. Kıyamet günü bolganda şafaat kabul kılınganlarının eng birinchisi men bolamın. Kıyamet günü bolganda beyişin eşigini birinchi men açamın dedi. Men bul sözlerdi siymiq tanıp, jemaq tanıp aytıp жатқан jerim жоқ. Men çındığını aytıp atamın dedi. Demek bardık paygambarlarga karaganda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eng bir uluu paygambar bolup eseptelenetken. İbn Cavzi raziyallahu anh aytat: "Annallahu awha ila Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed kullu ahadin yatlubu rizai ve ana atlubu rizaak." Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir vahiy kılganda aytgan eken. Ya Muhammed, menin bendelerimden, menin mahluklarımdan bardığı men rızalığım için жүрse, men razılığımды izlep жүрse, men senin razılığını izlep жүрөмүн деген eken. Mana büt mahluk, büt adam, perişte, cin Allah'ın razılığını izlep жүрse, Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem razılığını izlep jürötken. Şul bendemde, şu suyuktü peygamberimde razı kılayın dep oşontup jürötken. Mana buga misalı Kur'an'dan Vazzaha suresi de delil bolat. Estağfirullah. Ve la safa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Teala Kur'an'da aytıp atat. Sana Rabbin şunçalık köp nerseler, keremetlerdi, mucizelerdi beret. Sen alardı körüp razı olasın. Al degeni sen razı bolguçan Allah Teala sana beret deydi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi? Anday bola turgan bolsa, men ümmetlerimden biri dozokta kalsa da razı emesmin dep tura veremin dedi. Demek Allah Teala'ga men razılığım kerek bola turgan bolsa, Allah Teala men razılığım için iş kıla turgan bolsa, kaçan men oşo ümmetlerim dozoktan bardığı çıkıp kutulgandan keyin an razımı dep aytamin dedi. Ana Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetleri için kanday kuyumdu, kanday meyrimdi bolgan. Razılığını şu ümmetlerdi dozoktan çıkarıp alış için razı olam dedi. Özün dereceni kötörüş için, bir işteki cırgalçılıklar için razı olam demedi. Ümmetlerim dozoktan kutulsa anan razı olamın dedi. Kalaverse misali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan qaytış bolganda da eng bir ahırgı sözü ümmeti dep turganan sözü üzülgen. O atten men ümmetlerim dep turup dünyadan koş aytıp sözü toktogan. Mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetleri için kanday kuyumdu, kanday rayımdu, kanday kamını jegen. Oşonduktan biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tünü günü salavatlar aytsak da kemdik kılat. Bulga azır emi
bir жылда bir мөвлид оқып, қолымыздан келген салаваттарды айтып, пайғамбар сыфаттарын айтып атабыз. Қалай берсеңіз түні күні тынбай салават айтсақ та кемді қылады біз. Қала Муса алейхиссалам: "Я Раб, ана калимук ва Мухаммадун хабибук. Фамал фарқу байнал калими вал хабиб." Musa aleyhisselam Allah Teala bilen bir söyleşkende aytkan eken: "Ya Rab, men kalimullahman. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah." Kalimullah, Habibullah köy ayırması yok, köy birliği. Nime ayırmamız var degende Allah Teala aytkan eken: "Al kalimu ya'malu bi riza Mevlah." Kalimullah, yine Musa, bu oşol özünün kocoyunu razı kılış için tünü günü amal kılat. Yine Musa, Allah Teala'nın razı kılış için tünü günü ibadat kılıp, hareket kılat, soğuk işleri kılıp. Vel habibu ya'malu mevlahu bi rizaih. Habibullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ağa, Rabbisi, yine Allah Teala, oşon razı kılış için amal kılat dedi. Musa aleyhisselam Allah'ın razılığını izlep jirse, Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem razı olsun jirat dedi. Vel kalimu yuhibbullah vel habibu yuhibbuhullah. Kalim Musa aleyhisselam Allah'ı жақсы көреді. Allah Teala olsa Habibini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem жақсы көреді dedi. Bana ayırması şunda dedi. Vel kelimu yati ila Tur Sina Sümeyyenaci. Kalim, yani Musa aleyhisselam qancha kun yol basıp, at arıtıp, yol qarıtıp degende ağırıp, çarçap, Tur degen toğu varıp durup, Allah Teala'nı söyleşet. Vel habibu yanamu ala firashih, feyati bihi Cibrailu ila mekani fi turfati ayn. Habibçi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al töşögünde uxtab jatat deydi. Ani Cibrail aleyhisselam bir köz irmemçelik vaqtda Allah Teala'nın asmına alıp barat. Al jerge hiç bir mahluk, hiç bir perişte jetken emes. Oşonday jerge uxtab jatkan jerden Cibrail aleyhisselam kötörüp, oşol Allah Teala'nın asmına alıp barat dedi. Ana emi ayırmasını bildin mi dep şunday degen eken da. Ana Kalimullah menen Habibullah'ın ortasındaki ayırma ana şular bolup atat. Demek bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en bir peygamberlerden ulusu eken. İbn Abbas radıyallahu anhuma anna rasulullah minel Yahud nazara fi Tevrat fevecede isme Muhammed fi arba'ati mevazi fekaşata. İbn Abbas radıyallahu anh aytat. Yahudilerden Cöğütlerden bir kişi bir gün Tevrat kitabını okuytile, okup atıp başına ayağa çeyin okup çıktı. 4 yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in atını gördü. Jaman körgöndügüden oşo 4 baraktıdan jırtıp taşladı. Ertesi dağın başın ayağa çeyin dağın okup çıktı. Ertesi 8 yerde Peygamber atını gördü. 8 baraktıdan jırtıp taşladı. 3. günü dağın kayradan okudu. 3. günü okusa 12 yerden çıktı Peygamberimizin atı. Okuyan sayın köyüp ketiyor Peygamberimizin atı. Kitapta. Anan demek bul Peygamber çınığı Peygamber eken. Bul Peygamber hasiyetli Peygamber eken. Buğa men ertişim gerek, buğa iman keltirişim gerek dep anan işenip Medine'ye kelgen eken. Medine'ye kelse birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan qaytış olup ketken uçur eken. Hazreti Ali'ye kelip men Peygamber'e jetpey kaldım. Emi oşonun kiyimlerden bolsa da bana bir körsötkün dep Hazreti Ali'den bir köynögünü alıp jittap, övüp, ziyaret kılıp, oğzu murdaga sürtüp, közüge sürtüp anan Ravza-i Muttaharasiga barıp durup oşol jerde İslam keltirgen eken. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dep. İslam keltirip durup, iyilap durup Allah Teala'ga dua kılgan eken. Ya Allah'ım, eğer menin İslam'ım kabul bolgan bolsa, emi
men şu paygambarga jete albadım türүү кезинде. Пайғамбар жер бетиде жок экен. Эми мен жер бетиге жашаганымдын пайдасы жок. Ошол пайгамбардын артынан мени алып кеткин деп тилеген экен. Ошо калманы келтирип туруп, бул да жанын тапшырган экен. Мана мурдагы еврей болсо да, жөөт болсо да, эң бир исламдын пайгамбар душманы болсо да, акырда келип, эманга келип, ушул даражага чейин жеткен экен да. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мадинадан кайра Меккеге келип, жихад кылып, Меккени ачып алганда, жеңип алганда, 1 саат согушуп жеңип алат. Ошондо аарып чарчап, bir үйдүн саясыга көлөкөсүнө отурган экен. Ошо үйдүн ээси bir аял экен, чыгып пайгамбарыбызды көрүп, ачууланып, эшик каттуу жабып, ичкерттен бекитип алган экен. Cibril aleyhisselam kelip aytat, ya Muhammed, sen bul kafirden tamının kölökösüge oturdun. Bul kafir ayal, en bir sana jaman körgön düşman ayal. Bunun kölökösüge oturbagın, buna paydalanbagın deydi. Dep Cibril aleyhisselam çıkıp ketet. Ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tura kalat ordudan, anday olsa turayın dep. Turganda ele Cibril aleyhisselam kayra kelet. Kayra kelip aytat. Allah sana salam jibерди. Sen şul kafirden tamının kölökösüge oturgandığın üçün şunun şarapatıdan Allah Teala bul tam eesini ayaldın yüreğine iman saldı deydi. Oşol uçurdale ayal kelip eşikti açıp Peygamberin tutuna jığılıp kalima keltirip İslam keltirgen eken. Mana misali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşo kafirden kölökösüge bir köz memçelik vakt olturdule, oşonun şarapatıdan ağa iman nasip kıldı. Oşonduktan biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tuğulgan gününü belgilep, dangazalap, mevlütler okup, salavatlar aysak, albatta ki dünyanın jakşılıkları nasip eter. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol törülgön günü Abu Lahab'ın bir günü kelip suyunçülögen eken Abu Lahab'ga. O kocayın Abdullah eniniz uğuldu oldu dep. Şunda Abu Lahab suyungönüden meyle suyunçülöp kelipsin, suyunçüsüge seni azat kıldım degen eken. Abu Lahab Peygamberin törölgönüge suyunup, oşo küngünü suyunçülöp kelgen küngünü azat kılıcı görgen eken da. Oşol sebepten al Abu Lahab müşrik bolgon, kafir bolgon, albatta anan ordu dozok. Dozok otunda küyöt. Birok düşönbü günü, her cumada düşönbü günü azabı jеңилдейт deydi. Sebebi oşo Peygamberimizin törölgöndüğü için suyundöle deydi. Oşo suyungöndüğü için azabı jеңилдейт deydi. Mana oşol Abu Lahab kafir bolsa da Peygamberimiz törölgöndüğünü, anın peygamberliğini bilbeytteler. Suyunup koydu biraz. Oşonun şarapatıdan oşo günü azap ağa jеңil olatken. Al emi kim bu dünyada Peygamberimize salavat aytıp, muhabbet koyup, süyüktüsünü koyup, bunday mavlutlar okutup, salavatlar aytsa, albatta al adamga kançalık dereceler belet, anı biz aytıp jetkire albayız inşallah. Misali Türkçe, Özbekçe möyle kitabı var. Oşonda şunday hikayeler keltiret. Bağdat şahrında bir kişi bolgan eken. Al öte muhabbatını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bekem koygan eken. Tursa da ya Muhammed, otursa da ya Muhammed, jatsa da ya Muhammed, tamak ise da ya Muhammed, jolga çıksa da ya Muhammed dep, oğuzdan Muhammed degen söz üzülüp etken. Zikri büt oşo ya Muhammed eken da. Anan her yılı şu Rabiul Aval ayı kelgende Peygamberimizden mövlüdünü okutup, şahardagı jakşı adamlar top, alim ulamalar top, koldan kelgençe töýlerini, koylaryny soydurup, kayır ehsan kılıp, mövlüd okutatken. Anın koňuşusy bir jöwüt yaşaytken. Ayalda jöwüt eken, özde jöwüt eken.
Анан bir күн аялы, ошо жөөттүн аялы күйөөдөн сураган экен. Şu коңушубуз ар жыл şu Rabiul Awal ayı келгенде шаардын бүт жакшы адамдарын топтоп алып үйгө колдон келген тапканын берип, зияпат кылып, той тамаша кылып, Куран окутуп, мөөлүд окутат. Эмнеге андай кылат дегенде күйөө айткан экен. Алардын bir пайгамбары өткөн. Ал пайгамбар Tavrat'ta da yazılgan, İncil'de de yazılgan, namı var. Al öte ulu peygamber bolgan buların peygamberleri. Oşonun tuğulgan günü belgilep durup, şunday elde toplop, elde çoğultup, jakşı adamlar çoğultup möölüdü okutat degen eken. Anan emdigi жылы dağın oşontu möölüdü okutkanda ayal özü anan oşolarga barıp koşulup olturuptur. Kana men öz közümden köreyin, öz kulağımdan uğayın, emne sözler bolatken de. Oşol elge aralashib otursa, çınıgıla oşol jerde alimdar, ulamalar peygamberin sabatlarını aytıp, peygamberimiz kulk minözlerini aytıp, peygamberimizden iki dünyege rahmat bolup kelgendigini aytıp, jakşınakay sözler bolgan eken. Anan үйüne kelip, özünden özü peygamberimizga kızıgıp, demek, bul ahir zaman peygamberi murda kiteplerinde aytılgan bolsa, murdağı peygamberlarda bağ bergen bolsa, kalaverse bul peygamber iki dünyanın rahmatı bolsa, kalaverse Allah Taala bul peygamberi jaratpaganda başka nerseni jaratpaytken, oşondoy bola turgan bolsa, men bul peygamberge kantıp jetemin, kanday ümmet bolamun dep oylanyp oturup oşo gün uktagan eken. Uktasa tüşüde körüptür. Tüşünde körse bir dala jerde juratken bir çoğun cemaat kele jatkan eken. Aldılarında bir öte bir nurlu kişi kündöy jarkırap, bar jok jarıtıp ketip atat eken. Artında bolsa, kalgan kavim bolsa bir jıldız siyaktı oşunday jıltırap, jaltır jultur dep kele jatkan eken. Anan bul ayal barıp, akırın peygamberin aldına varıp, salam berse peygamberi jakşınakay kabul alıp, özünün ordunan, janidan orun boşatıp berip oturuzgan eken. Şunda al jööt ayal taң kalıp, ya Rasulallah, siz meni tanımasanız, men sizi tanımasam, men sizge ümmet bolbosam, emne üçün maga munçalık jakşı muamele kılıp, meni munçalık urmattap sıylayız degende, sebebi sen bir gün kelip menin möölüdüme katıştın. Oşonduktan men seni ümmetlikке kabul kıldım degen eken. Anday bola turgan bolsa, men sizge ümmet bola turgan bolsam, emne deşim kerek degende, la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah dep aytken degen eken. Ayal oşo tüşünde la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah dep iman keltirip, anan oygonyup ketken eken. Oygonyup öyde turup eşikке çıksa, kүйöö munu körüp, munçalık sen kursan bolup atasың, munçalık sen sүйünüp atasың, munçalık yüzüңden nur tamıp atat dep taң kalgan eken. Şundan ayalı, men şunday ahir zamanın peygamberini tüşümde kördüm. Oşo peygamberge ümmet boldum, kelme keltip musulman boldum degende kүйöö aytkan eken. Men dele sen körgön tüşleri kördüm dep kүйöö oşol jerde musulman bolgan eken da. Mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din möölütüne bir gün kelip katışıp koyup, oşo elge koşulup salavat etkaning sebebiden, oşol jööt bolsa da bir üy bile İslamga kirip ketken eken, oşonun şarapatıdan. Jana oşol jerde bir hikayeni keltiret. Murda bir ayal, öte bir takvalı ayal bolgan eken, alda öte muhabbati, işqi peygamberimizga berilgen eken, peygamberimizga salavat aytıp jürüp, taat ibadat kılıp jürüp, dünyadan qaytış bolat eken. Birok anan bir şekek, öte bir kıymat bağlı şekek muras kalgan eken. Anın birle balası kalgan eken. Anan al balası oşol şekekti jaşırıp, men bunu emnege işletsem eken dep jaşırıp koyup, oylanyp jüret. Eçtekege işletpeyt. Kança muhtajlık bolsa da, birok an işletpey, men bul enemden kalgan muras dep bekitip jüre beret.
Bir gün bir жерде кетип атса, шундай эл көп топтолуп алып bir үйдө бирдеке окуп аткандыгын угуп калат. Акырын анан ошол үйгө кирет. Үйгө кирсе, эл топтолуп алып ошол жерде мөөлөт окуп аткан экен. Пайгамбарга салаваттар айтып, Курандар окулуп, зикир тасбилар айтылып, ошондой иштер болуп жаткан экен. Анан ошол жерде пайгамбардын сыпаттарын угуп, окулган мөөлөттүн шарапаттарын, фазилаттарын угуп, анан ал мареке таркагандан кийин акырын чыгып кетип, анан демек мөөлөт окуштун шунчалык шарапаты бар экен, шунчалык фазилаты бар экен, шунчалык пайдасы бар экен, мен да окутушум керек. Мен да ошо окутуп жакшы адамдарды үйүмө топтоп алып, мөөлөт окутуп, пайгамбарыбыздын арбагына салаваттарды айтып, Куран айтып багышташым керек. Бирок менин дүнүйөм жок. Эмне кылышым керек деп анан оюна ошол шекек келип, ошо болгон бүткөн бир шекегини базарга алып барып сатып, анан мөөлөт окуткан экен. Колдан келгенче сый-урмат көрсөтүп жакшы адамдарга мөөлөт окуп, ошол күн өткөргөн экен. Анан акыры өмүрү бүткөндө ал киши, ал жигит ооруп калып, дүнүйөдөн кайта турган убагы болуп калат экен. Жаны şu кекертеге келип, кырылдап калат экен. Адамдар бардык үмүтүн үзүп билеме өлөт экен деп отурганда, шундай күлүп жүгөрүптүр да баягы киши. Күлүп жүгөргөндө ал жерде туугандыктар таң калып, бул жан талаш убагында, жан чыгып аткан убагында бул күлгү болбош керек эле, бул жинди болуп калды экен деп табытты чакырып келишет экен да. Табып келип, карап, бар жок эле көрсө, туура ана айткан экен, жок, мында жиндилик да жок, эчтеке жок. Буга Аллах Таала рахмат назарын салгандыгы үчүн күлүп атат деп анан табып ошону деген экен. Бирок ал жигит да бир аз туруп, кайра эсине келип, көзүн ачкан экен. Көзүн ачып караса, айланасына туугандыктар бардыгы ыйлап, шороктоп олтурганын көрөт. Көргөндөн анан кийин туугандарынан сурайт, силер немеге ыйлайсыңар десе, сенин абалыңа биз таң калып ыйлап атабыз. Сен ооруп калып, дүнүйөдөн үзүлүш убагың болуп атат. Жаның кекертеңе келип гаргара болуп калды. Бул абалда эч бир адам күлбөшү керек, кайра кайгырыш керек. Сен болсо күлүп атасың. Калима келтирип, шахадат келтирген ордуга күлүп атасың. Ошонуңду көрүп бул акыркы өмүрдө жинди болуп калды экен деп кайгырып отурганыбыз деген экен да. Шундан ал киши айтып берген экен, жок, мен жинди болгон эмесмин. Туура силердин сөзүңөр. Бул азыркы учур мен дүнүйөдөн коштошуп ахиретке кадам коюп жаткан убагым. Бирок албетте бул убакта эң бир кайгыра турган убак. Менин күлгөндүгүм себеби, мен şu жаным кекертегиме келгенде көзүмө бийиш көрүндү. Бул чындык. Ар бир адам бийишке бара турган болсо, şu дүнүйөдө көзүгө бийиш көрүнөт. Дозокко бара турган болсо, дозок көрүнөт. Мен ошо бара турган жеримди бийиштен көрүп, ошондуктан сүйүнгөндүгүмдөн күлүп жүгөрдүм. Жанымдын чыккандыгын да, кыйналганын да билбей калдым деп şu сөздөрдү айтып, анан жаны чыгып кеткен экен. Мана бул деле болсо ошол мөөлөт окуткандыгынын шарапаты, мөөлөттүн фазилаты, ошо бир күн мөөлөт окутуп койду эле, ошонун шарапатыдан ушул дүнүйөдө эле бара турган жери бийиште экендигин билип алып, анан жанын тапшырды. Жан чыгышы өтө бир катуу, өтө бир кыйын. Бирок ошончолук кыйын болсо да, катуу болсо да, ошол мөөлөттүн шарапатыдан жанын чыкканын эле байкабады. Ошо күлгөн боюнча ахиретке кетти дейт. Мына булар бардыгы ошо мөөлөттүн фазилаттан болуп атат. Ошондуктан биз да колубуздан келгенче, эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге шунчалык жакшылыктар кылгандан кийин түнү күнү салаваттар айтып жүрүшкө тийишпиз. Эч болбогондо ушу бир жылда бир колубуздан келген кайрысаныбыз барбы, жакшылыгыбыз барбы? Колубуздан келсе өзү окуйлук, колубуздан келбесе башка бир молдокени алып келип окутайлык. Ушинтип мөөлөттөрдү окутуп турсак, албетте бизге да ошондой даражалар, ошондой фазилаттар, ошондой шарапаттар
nasip et. Şu mümkünçülük var. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.